Kaj se pa dogaja? Kaj je to? Kaj se dogaja? Le koliko je folka? Pa čakaj, A smo pripravljeni? Ja! Ajde zreče! Gremo! Sladoled je Želak junak v Slovenskih Kolicah. To je že drugič, to je tradicija. Kako je dober. Evo ga! Šlo? Bomo. Če vas niste na skupaj. Bomo zmogli. Evo ga! Vrh, ole! In zdaj harmonika, ole! Slovenska Bistrica! Evo ga! Ole ga! Mojster, ki se spoznala na avte, bravo! Ta brzina! 1 do 10, 20 splača. Vedel sem, ja, če smo kle, kdo drug bi masiral ob Dravi, ko Murko. Bravo. To je to. To je pa prvo. Ko pa to gasilci, ja, Gornja Radgona. 2500 evrov! Gornja Radgona, I love you! Bravo, resno smo. To je po zavesi. Ste celo škatlo napravili. Glej, koliko denarja. Cilj druge etape in, ne vem, po nogometnem žargonu, jaz sem dal vse od sebe. Hvala vam, ker pošiljate SMS-e in podpirate to našo lepo akcijo, da čim več otrok pošljemo na počitnice. Thanks. Radio 1 ponosno predstavlja Deželak junak.